Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Power Production kalapanlong ya semi-final ya kabala ay kerteng Power Production Talent Show Season 2 kabala long menta kasi kakatratrik menta ubanay Mission Compound Community Hall. Kibapoy siya ka semi-final kilong live hong mood AA but ya ka final and sa panlong hasoyong. Utray jong kaniko production uli uba Haymon Power. Ula pentip ba na ka jingmi na kaniko competition and ay jingirap ikibaduna dukotment. Bat ban sam kusna miki plem kasi ikiba itanan. Ting kasnam matui klem sange tuyen wat yam rabdien wat re pat boy shatham wat on sange am chima ya pianga kajan ka khong upat ka hima aliang kitla yu mau bena hari baik ime ibang aku di baik kiplay anang nungan siyang ising yu bijalay Day nong organize kini program. Te wawanang ni balay nga organize kini program nomor ba ako apan penelpon na tentaki beriu ki badan juga konven nang mengenyo apan ai jingrat itu beriu ki badan juga. Nagerteng jong kini kadai ka Power Production Talent Show Season 2. Te hakisnem ki baladem no pelong ka talent show bakerteng kisha house tiu talent show Season 1 ako sinong Mayrang Mission te hangto ngalayo pan ai jingrat na akibat tersebut. Dan nagaliang hijong na nakwa ban ating ya kani kakam marbalay na do balang rin nga lakwa ban yarap ni banta dito kikna ang ranjuna department te hakani ke season 2 ngadanro ka jingtmu nagaliang hijong ngahi nakwa ban long ka show ka bakam tanat hadu kata-kata sa kawairo ngakwa ban I award na kapanta ka film ki film jong kami khalia hi bro kawai ka award hi kalong kumni kabankong best actress, kabaar best actor, kabalay best director, kabasaw best film, kabasan best singer. Da kata kan long ndala ko ni ubnay ngan pendong final ya kani hakata hi ka final ngan pensam award ya kita ki film. Ya katrik amlang am padla balbatay Henry ndala dep nang ni tharai la shay lesis ni ngala la balbatay ya katrik lanu kata katrik ban boy ke final Henry nga mentang adang up ban ya keren ban presiden jong ka film industry ba komandan champion namar ba ngahap ban panjing mun namar kumno ban penya kumno ban ai ban samomot da kenta ki film Nangut kinong simenta hakne ka competition. kinong sim ki bala sajit hakane ka semi final kilong live ko Kidibit ta nom shot banong roy ne nom em ki day nong shot ban wai kani ka dega mission ko pom man jika bilang belum ta kani ka hall menta belum ka hall bangkolong kalong mission compound opposite to Sinat Higher Secondary School di Presibun